Evo još jednog zanimljivog videa sa mog kanala. Dobro mi došli. Kako da zasadite avokado i kako uzgojiti avokado iz koštice. Da li znate da iz velike koštice pojedenog avokada možete uzgojiti prelepu sobnu biljku? Uzgojiti drvo avokada iz koštice ploda poprilično je lako, a evo i celog postupka. Najpre je potrebno ukloniti i oprezno očistiti košticu od preostalog voća. Avokado ima braun opnu oko koštice i vrlo je bitno da ona ostane neoštećena ako hoćete da iz nje izraste biljka. Odredite koji je deo gornji, a koji donji kraj koštice iz koje će se razviti korenčići. Gornji je deo malo šilj